oružje u borbi protiv Stvarno impresivan izlazak iz prvog zavoja. Puno dima po boku, velika brzina. Šteka za ovaj čunj, nadam se da ga neće preskupo koštati. Vidjet ćemo što će pokazati sad na ovim kvalifikacijama. Vidjet ćemo što će pokazati sad na ovim kvalifikacijama. Fenomenalan skor za Zaksa, najbolji skor danas, 2 desetke, 2 devetke, skoro maksimalan broj bodova, fenomenalna vožnja. U ostalom od Zaksa ne bi ni očekivali ništa manje, ipak je čovjek jedna od prvih legende drifta. Danas ovdje je definitivno jedan od favorita, vidjet ćemo još što će pokazati u preostala 3 kruga. Uglavnom našao se s autom, sklopio se, auto je brutalno pripremljen kao što vidite i njemu nakon jutrošnjih treninga na ovim kvalifikacijama ide kao po voju. Evo ga na početku drugog kruga. Vozi čovjeka koji zna, a Đuro zna. Elegantno, ljudi moji, to je to. Prekrasan prolazak i kroz prvi zavoj i kroz srednji dio staze, elegantno do pola. Marko Đurić. Najbolji plasiran domaći vozač na posljednjem eventu u Zagrebu. Samo zbog te činjenice automatski jedan od favorita. Prošle godine je bio Zaksa je još neki vozač, jedan od favorita za današnji Tehar ovdje u Osijeku. Najatraktivniji dio definitivno Drift Challenge-a. Marino Pirić ljuto
Javite Nikolet Zanto sa startnim brojem 13. Dama za volanom, ali vidite i sami da je ništa nego kakva vožnja, ljudi moji. Sad se vidi, to nije zato što je dava, nego zato što stvarno brutalno vozi tu svoju Z4. Fenomenalna vožnja, njezin ime. Malo preširoko, ali možemo garantirati danas neće biti komaraca u Osijeku. Iz Mađarske sa brojem 14 Zoltana Lakatoš. Očekivali ćemo vidjeti ovako, rado da se izvrti, ali nema veze, popravit ćemo to. Evet.